Jingla jong ka Yately Sports Club pan pelong ya ke Sea World Carnival ringkal ba ke Jingat Rilang ban ke Disneyland Mela Private Limited na ke Jilla Hyderabad ke kring bhai ki pai ba jong Jilla na do bla plieka ha ke new trek le ber habe kran ba uwe dik dekat ke executive member jong ka Yately Sports Club ubah anan pre uloong ba ka jing temu ba kongsan man pelong ya ke Sea World Carnival kalong ban pen mi pisa na kabenta ka pentor khra high secondary school bat kum juru na kabenta ka club ha ka bedai pet kani ka carnival uba pdi ule thu ba yamenta kidang ple jing mutshwa tang kum ka jing ple bat kham hadien pan kin sa shiteng dor ki kena school ki bakwa ban pen ye ki jad do kha ba pher uwe ni ki jad do kha ubram dor pha uba shong dor hadu pralak tingka uday platinum alligator gar ubala wanra nakawa Amazon South America akiwe pat kijat dokha kidai ki wanra na Thailand Korea Red Sea bat kiwe kijaka kijat dokha ba anpen inam ha kane ka Sea World Carnival kentup ye kijat dokha albina shark green Senegal blue Texas cheese styles Stewart Blue, Albino Senegal, Arowana Platinum Catfish, but kiwe there. Kawai ke bala kring bhai ki panpa kade ke jingdon jong ki puri brew ne ki mermaid ki bala wan na Indonesia but ki badai ki betebet bha ha ka rukam ngam but ki bala ak ilade kum ki puri Syak sebenarnya. Baru syak? Syak ni. Syak? Syak you. Ni ke pespa. Sana tu kau cek mak. Ada karmon nana. Saf. Jadi.
Fibaro Fiwan ni dia ngadi member na po Yatini Sports Club pada Usyam dia apa pun batai fi di nak club jengi bagi wanyalam yang kena nilai di Sea World Carnival bagi nak ni polo SRTG ground kelas tang na dulu tarik mulai March dia ni na po sports club jengi ngi kuat wanyalam yang kena nam ta ba ngi kuat raise funds and charity for di benkong dia kali ya ke school kali pentor LB school buat ya ke club jengi ni dia kepat di baru penyewan lang ni berjepit dah ni ke SeaWorld Mela penyewan jalan kini ngiwan jalan in collaboration with SeaWorld but Disney Carnival dia inong penyewan jalan pada ngidi mengi ke Long Siap ngidi napo Yatli Sports Club Rishibonya Fibaro Kika respons yang ki beri ulang mana? Ke best pakai response first day perbangi play itu ke dari apa sini itu sejak itu dekat yang pakai response mentaru mi ke response kita yang i ke report pada yawan dia kamtam janmiat ki bona ki kena ki kelung ki laban wan ka sini wan page ke SeaWorld ke dan ke Mermaid Show and all which is first time bagi wan yalam sini pak judan wan yalam dia it's a very good attraction ya ki kelung Kamno kerja penbaca JP hak beri ke share nak jengmi nak ni ke mela. Ke share di kayak nak jam tu dia discuss pada aku. Ni ibu kedor tiket belum aspamu hak kedor nam ka special consideration nam tagi kena school. Kadang nama tak kena school kidan katu gila hak ke city segi week school different schools and all dia katu pada kan long hadian pada mentangi penyak saya kan ke inaugural untuk 200 and later on pada kita kod school segi lah ada hak invitation Yang ban permit fund ya kena ka school penthor dai. hot Naga bentak ka ka jing dom kam le se club. kibun mo jingkan kam juga ni school nama kan school mentah ke fund through kalau guna ha ban yo ni kuai te kumengi na ko snong untuk pada ngi ko ban yarap ya ke school snong ke they ngi raise funds gitu kibun ki jingdunan ko school ki yaki students yaki teachers and ki infrastructure gitu te ngi ai ki te kat ha ki ko news ki Kena ka school ka dan hadu kelas you. Kelang kena right